siku hari ibintu bitatu ndangirijeho mbabwira. Kitu ya kwanza, dukeneye kubaho, turabikeneye, dufite ubushake bwo kubaho. Ikintu cya kabiri, Imana yo mu ijuru iradushigikiye kuba hano. Dufite Imana kugira ngo tube hano mu Minembwe. Inguvu zacu twese umoja. Unaona gisi tunakuwa, si hapa Minembwe hatukuage na machakubiri, kabila zote ziko, Bafulero yuko hapa, Bashi biko hapa, Banyamulenge bako hapa, Barega. Sasa kudushora ibi bitero by'indege kuko abantu bamaze guhahamuka kandi bavuga ko leta ari umuvyeyi nuhoze umutima, ariko kandi kuvuga cy'indege cyo dufite cyo dutegayemo byinshi cyo kintu bagende bakireke turaciye turacamaganye. Iryo nyovuga ndavuze ngo uyu muntu watugiriye gutya, uyu muntu wakora ibi bintu turamwamaganye mu izina rya Yesu kandi ntakongere yadukoreye ibintu bikomeye kandi biduteye ubwoba. Juu ya rezo, juu ya ukosefu wa radio, lakini tumeona mmekuja wengi malgre ile mahitilafu yote. Sasa neno ya kwanza, tunawashukuru sana. Mungali mtapiga makofi na mtajipigia makofi. Nimefurahi kuona wamama. Salongo zingine wamama walikuwa wadogo sana, wachache. Lakini leo nimeona wamama wengi. Leo nimeona hata binti. Leo nimeona hata wazee. Tumemwona mzee Chokora hapa na wengine na bazee banamuke wote tumewaona. Na hiyo kwenu nyinyi wote na mapastere na wanotable na wajeshi, tunapenda tujipigie makofi sisi wote. Yego. Neno ya pili ni kuwajulisha kwamba tutaendelea siku ya 6 tutakuwa hapa. Kusudi tutengeneze mzuri. Naona wamama mulikuwa na shauku ya kutembelea kwa ndege kwa zinawabeba. Na zituletee kila kitu, wenzetu ambao walisafiri, au chumvi, au sukari, au biashara, au madawa, au namna yote. Mnajua gisi ndege zilikuwa zinatusaidia. Kwa hiyo siku ya 6 sisi wote tutakuwa hapa. Sawa. Na kitu ambacho tutaleta zaidi kushindia bingine ni jembe, amasuka. Yeah. Tuzozana amasuka, tugerageze guharura ikibuga tukigire neza. Na kumalizia petetre hii mashimu ingine yenye bakia na kukontrole hapa tuone kama tulitengeneza mzuri. Na hiyo majembe tunahitaji na mabesh hata 100 au nawaza vile hata 100. Na wale wa engineer ambao tunakuwa nao watakutaniwa wanawaza gisi tutatumika. Maana yake hata vendredi hata siku gani bajyaga aba engineer bajya bahanga bazoze bitegereze njo batatonesha gisi tutafanya kazi siku hiyo ya 6. Pamoja na kuwashukuru wote na kuwapa pole, tumepata magumu kwa kweli kwa eneo hii. Musikate tamaa, timu chikintege, timu kukumutima, timu jugume. Niliwaambia ile siku hari ibintu bitatu ndangirijeho mbabwira. Kitu ya kwanza, dukeneye kubaho, turabikeneye, dufite ubushake bwo kubaho. Ikintu cya kabiri, Imana yo mu ijuru iradushigikiye kuba hano. Dufite Imana kugira ngo tube hano mu Minembwe. Wakati unatembea na Mungu, wakati unamtegemea Mungu, ntabwo timucike intege. Ijambo rindi, inguvu zacu twese umoja. Unaona gisi tunakuwa, si hapa Minembwe hatukuage na machakubiri, kabila zote ziko, Bafulero yuko hapa, Bashi biko hapa, Banyamulenge bako hapa, Barega, abakibose. Sisi wote tunaishi kama mtu mmoja. Na ile umoja yetu ni nguvu. Na hiyo nguvu itatufikisha kwa kila kitu. Kwa hiyo tunashukuru sana walinda usalama wako hapa, nao tunawashukuru.
abasirikare baducungiye umutekano, abasirikare twirwaneho turi kumwe nayo hano mu Minembwe, yarwanye ikarwana, ubu ngubu tukaba turyama. Mimi juzi nilitembea usiku kule ku centre, unatembea 24/24, amasaha 28 kuri 28 hano Minembwe, ushaka kuja ushaka kujiyi ushaka kuja gutaramiriya nta kibazo. Twabajije hejuru ukuntu twakiriye bino bintu ntabwo twabyakiriye neza, byaratubabaje. Tugize imyaka 7 turi muri ibi bibazo. Muswahili niwe wavuze ngo tumepitia kwa kikombe kichungu. Byakomeje kutubabaza uko twagiye, umwaka wagiye uzagiye haza ibintu bihinduranyije, intambara nyine igira amabara menshi. Urumva ntabwo twabyakira neza. Haba mama byadukozeho muri iyi myaka 7 tubuze abamama benshi n'abakobwa bahitanywe n'iyi ntambara. Urumva tumere imitima yacu ntabwo yishimye. Ese cyane muramutekereza ko ari iki kuvuga ngo leta ya Kinshasa ifata indege zize kurasa mu Minembwe, kuza zirasa mu mihana y'abaturage ndetse n'ikibuga cy'indege kagira? Twebwe ntabyo twomenya nk'abamama, sibyo ko tubona dupfa tukabaza. Urabona hagize nyine nakubwiye ngo uko imyaka yagiye iza hagiye haba ibibazo bitandukanye. Hari igihe abana bacu twibyariye bafungwaga tukaja kubibaza nta gisubizo, abagore baje gushaka ibyo kujya bakicwa nta gisubizo, kandi tukabwira n'amahanga. Urumva twe ntacyo tuzi, nubwo wambaza gucya nk'umunyamakuru ntacyo nakubwira cimbitse inyuma tuzi, usibye ko ibyo twakorewe byose twaraha muri Minembwe n'ubu dukomeje kuyibamo. Ibiza byose turabyakira, imitima yacu imaze kubyakira. Hanyuma hari ingaruka mubona ku baturage nyinshi cyane. Abamama babyaye abana badashitse amezi, babyaye inda zidashitse, hari abagore bapfuye, hari abagabo bapfuye. Ku rugero kejo bundi wa munsi indegiza hari umugore wapfuye hari amadego twagiye kumushingura. Bikurikiranye n'izi ngaruka z'indege, simvuze ingaruka z'amasasu, ibyo sivyo wambajije, bigiye ingaruka z'indege z'amasasu y'indege. Amasasu y'indege wa munsi rasa hangaha hari umugabo wari mu bitaro yarapfuye. Hanyuma muri iki mushobora kubwira leta ya Kinshasa? Twebwe nk'abamama ba Minembwe nabo tubashije guhagararira, twamaganye iki kintu. Yega kandi dufite n'Imana ifuha hano mu Minembwe, kuko bishobotse iyo ndege yogaruka yahura n'ikibazo abamama ba Minembwe twihuje hamwe, twe twatoye umuti no kubwira Imana kandi kiratwumva. Tukaba twamaganye leta ya Kinshasa kudushoraho ibi bitero by'indege, kuko abantu bamaze guhahamuka, kandi bavuga ko leta ari umuvyeyi n'uhoze umutima, ariko kandi kutwongera ibisebe hejuru y'ibindi. Nukuri twari dufite umutima wo kubabarira, ariko tukaba twamaganye izi ndege kugira ngo zigaruke, kandi kibereka kuko dufite imbaraga kandi tumaze no kubyakira. Nubwo tuvuga turahamutse ariko dufite imitima. Naso wahamutse yakora iki? Nubwo nejo yaza kubomba turahari. None aha ni wa mwoyo yabombye ngo yo wa wundi wabonye butaka ukuntu bwahiye, ariko umuti waho washobotse. Imbaraga zacu zirahari, turakomeye kandi turakomeje. Mubabwiye none barekera ukuntu, kandi batubwiye ko iririya bomba ngo rigura amafaranga menshi, nibafashe imfubyi n'abafakazi, bareke kwica nabi wabo kwica nabi. Nk'abamama bababyaye bafite impuhwe, nibareka kumara uwo mutungo w'igihugu, kuko n'ubundi barasiba. Ibo babombye bakoresha miliyoni. Ese umutungo w'igihugu ubundi ni w'abaturage? Ntimarega perezida wa Kongo nibawuhemba abarimu, bawuhembe abaganga, nibawuhembe abakozi ba. Muyandi magambo ko barawica nabi. Biratubabaza kababyeyi, iyo tubona leta yayica umutungo nabi biratubabaza kabisa. Muyirega ahubwo nayo mu mahanga harabashinzwe. Kandi imbaraga abamama dufite habe n'ubwo n'ubuzo. Amasengesho yanyu afite inkozo. Zihorere hano hari Imana ihuma. Yego. Tugasaba ko twe twishakira amahoro, kuko ntibikunda, kandi imyaka 7 bivuga ngo tuva ahandi bikunda ntituzahava. Kandi imbaraga abamama ahubwo nabajwe n'abagabo baje, sanze abagore tumaze gusiba nk'ibiri yacu nyobo ibiri mwenyine. Reba hano none mwakene gusiba, mwakene kwereka amahanga imbaraga. Na munsi ga yamaze kubomba tuba nk'abasiba yindi biri, tuba nk'abayigizayo, kuko turakomeje kandi dushaka ko indege n'amahanga yose yitura barebe muri iki gitondo kundu mwabisibye cyane. Ubundi kandi twaba tubashije kubwira abantu bahaye bakora iki kintu, tuvuze kubuka ariko bumve cyane. Abamama b'abanyamurenge ntibazi gutunguka, wavuze n'imbaraga zose. Navuze cyane kandi navuze babyumve, ugasukuze ndubuze ariko navuze cyane bakumve kabisa. Numve bagenda bari kwiga cyo kuza kuduharibishiriza Minembwe twayicayemo mu bihe bigoye, igihe twatugezemo n'igihe cyo
hari ibishiri ikibuga cy'indege cyo dufite cyo dutegayemo byinshi icyo kintu bagende bakireke turaciyanye turacamaganye. urakoze cyane ubundi ukomeze mwihangane bisaranga. Hanyuma cyaratubabaje cyane cyadukoze ku mutima kiratubabaza tubura kuko twubwira none icyo tuvuze je simvuga menshi kandi nta magambo menshi uko ni ukuri ariko iryo nyovuga ndavuze ngo uyu muntu watugiriye gutya uyu muntu wakora ibi bintu turamwamaganye mu izina rya Yesu kandi ntakongere yadukoreye ibintu bikomeye kandi biduteye ubwoba bitubabaje cyane none ntakongere turamwiyamye mu izina rya Yesu. urakoze.